Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Inoni ko kanetisiet nebo somok nekichikili kanetisiet age nemwoe kolelen mi ng'atutik koyob oeng'u chekikikochi Israel en Sinai. Komi ng'atutik 10 chekikonu Kamuktaindet inendet, moting'ingei ak Musa, ak ng'atutik alak chekinyo kokonu Musa baadaye. Ngecheken en dragit nekisire Andrew Najeddaga, kiboityot nekibo Church of God Seventh Day nemwoe kole two laws contrasted, komwoe kole kit netai neboru kele terchin ng'atutik chemi Bible, mi chebo Musa akomi chebo Kamuktaindet, komwoe kole mi ng'atutik chekimwoe Kamuktaindet inendet, choton ko ng'atutik 10. Akosoman ng'olyot nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 4 koitetab 12 koit 13. Akotestai kole komi any ng'atutik alake chekinyokokonu Musa baadaye chekale ng'atutik chebo tesinatet chekimwoe Musa, akosoman ng'olyot nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 1 koitetab 1 koit 6. Konamgei ak niton chekitupche, asome ale keker ngo iman komi ng'atutik chekimwa Kamuktaindet chemoting'ingei ak Musa, ak ng'atutik chekinyokotungani Musa komwoe ko inendet. Otokotin mising, kainenyun ko Kirui Andrew. Ko netai chekitupche, asome ale keker ngo iman mwoe kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 1 koitetab 1 koit 6 kole mi ng'atutik che kikon Musa ko inendet. Kou yu kisir Daga en dragini the two laws contrasted. Sirutiet nemoche keng'any yoton sikobit keker ng'olionoton. Mwoe kole chu ng'alek chekimwochi Musa Yahudik la Israelik tugul komi surkwen en Jordan bitonin, yoton ko Araba netokyingei sup, kwenutab nganasetab Paran en komosta age, ak nganasokab Topel, Laban, Aseroth ak Disahab en komosta age. Akotestai kole imuch kotar betusiek 11 banda ne kebendi kong'eten Horeb en oret nebune tulwetab Seir akoi Kadesh Barnea. En yoniton ko ng'olole ele kimwoen Musa ng'atutiet nekamwa kole chu ng'alek chekimwochi Musa Yahudik anan Israelik. En somok kole en betutab tai nebo arawetab 10, yekimwoe Musa ng'alechuton ko ki betutab tai nebo arawetab 11 en kenyitab 40, komwochi Musa biikab Israel ng'atutik tugul chekikakong'at Kamuktaindet netoror inendet kole asikokochi ichek. Ko en yu en chito ne ikuitos sirutik ko ng'alechu kobo Musa, kamwa kole kimwochi Musa biikab Israel ng'atutik tugul chekikakong'at Kamuktaindet netoror inendet kole sikokochi ichek. En yoniton kotogu kele ng'olyondoni ko ma ng'olyot nebo iman, kakiyoktoen Musa ng'atutik, ko mwoe Kipsigis kole makibire kiyokyin, kikimwoi Musa ng'atutik sibakomwochi Israel, ko monomegei kemwa kele kitungani Musa ng'atutik choniton. Kou yekisir Daga ak kiboitinik alak kou chebo Seventh Day Adventist en dragini kikuren two laws contrasted. En kanetisiet age chekitupche ko kwoboru ale Kamuktaindet koboisien kiboitinikyik, ako en sait age tugul ngoboisien inendet kiboitinikyik kemwoitoen boisionoton kiboitinichoton. Indiker ot kou maotik kou en Jeremia 1:1 keng'olole ng'alekab Jeremia kele chu ko ng'alekab Jeremia. En Isaiah 2:1 keng'olole chu ko ng'alekab Isaiah. En kitabutab Amos 1:1 keng'olole kele chu ko ng'alek chebo Amos. En kitabutab Nehemia 1:1 kemwoe kele chu ko ng'alekab Nehemia. Lakini moiboru choniton kele ng'alechon kobo Nehemia, kobaten ng'oliondono kokergei ak ng'olyot nemi Hosea 1:1 nemwoe kole chu ko ng'alek chebo Kamuktaindet chekiyobunen maotiot nenin. En yoniton ko ng'olyot nekakisoman nekiiborunen Andrew Najeddaga kole ng'alek ng'atutik chekimwa Musa en nekibwoten ng'atutik kurgat 1 koitetab 1 akitestai ko ng'alekyik ko ng'olyot ne mainet. Ng'alalet tugul nemi kitabutab nekibwoten ng'atutik
ko kobwotyin Musa Israel ng'atutik ko kinekit kwo inendet sikobokokyi boisiet Joshua. Ngunon ngong'et daga konyo kole ng'alek chemiten kitabut noniton nekibwoten ng'atutik kurgat ang'wan koitab 12 akoi 13 ng'alek chebo Kamuktaindet ko koboisien kora oret nemobo iman amun ng'alechoniton ot mi yoniton ng'alek chekimwoe Musa kobwotyin Israel. Asome ole keker ng'alalaniton sikobit kikuye ng'olyonon. En nekibwoten ng'atutik chuton agenge komwoe kole chu ng'alek chekimwochi Musa Israelik tugul komi surkwen ak kotestai. Ng'alechuton komokele kinyokotar Musa kong'olole en koitetab 6 kobaten ng'alalanan tugul. Okot inatwalde owo oeng komwoe kole kwarorchi Musa Israelik tuguk chekikoyaak kole kikiwekyigei anyun kinam bandanyon kebe surkwen en oret newendi araraita nebirir. Ng'ololi Musa en yu lekimong'undo Israelik. Initestai kora ikere kole kakisirta en yu ng'alalani ko ng'alaletab Musa kobwotyin Israel tuguk chekiyaak. Kingeweke anyun ketokoste oret newendi Beshan aroru kole kobokyech laitoriatab Bashan. Tesetai Musa koaroru tuguk chekikoyaak. En ong'on kotestai Musa kole kitestai Musa kong'alal kekere kou yu kole kitestai Musa kolya kong'alal ak kile anyun Israel oipchinin ng'atutik ak kirwogutik cheonetok sikobit oyai sosopche ak onam kobunchok emet nekonok Kamuktaindet netoror Kamuktaindetab kwenusiekchok. Ak kotestai Musa komwa ng'alechu tugul mi kurgetab 4 kotor koit any yu komwoe daga kole ng'atutik akobo Kamuktaindet. Musa ko nemwoe ng'alechu en yu en kitabut nekibwoten ng'atutik kobwotyin Israel ng'atutik kole aking'ololwon Kamuktaindet netoror komi kwenutab maat kiokas bekunetab ng'alek ak kutit kityo ako kimooker itondo. Ng'alechu ng'olole en yu nekibwoten ng'atutik ng'olole en yu ko Musa kobwotyin Israel ng'atutik choton ak konete ichek kole kimwook anyun koyomisenyin neking'at koyai ng'atutik chu 10 chekisirchi koik oeng chelebelen. Ak kotestai Musa kong'alal nekibwoten ng'atutik 5 kurgat 5 koitab 5 kolelen koker komie kiotonon en kwenung'wong ak Kamuktaindet netoror en betunoton sialyan sioborwok ng'olyondenyin amun kioyweisie amun maat ak kimaotokoste tulwet ak kolenjok ak konyokonam any Musa koaror kora kobwotyi Israel ng'atutik 10 kole kileo Kamuktaindet ak Kamuktaindet netoror Kamuktaindeng'wong ne kiomong'un en emetab Misri en kotab otwoknotet. Ak kotestai komwa ng'atutik 10 Musa kobwotyin Israel amun kinekit kwo inendet amerumisye amoibgei amechorse. Ng'atutik chu kisomoni ko ng'atutik 10. En 22 kole kimwochi Kamuktaindet netoror tuyeng'wong komugul ng'alechu tugul en maat ak boldet en tulwet ak en imenindo neo. Kimwochi en kutit neo ak kimates alak. Ngunon biik alak kosomoni kole kimates alak kole kimwa Kamuktaindet ng'atutik 10 amami ng'atutik alak. Yoche kekip kora maana nebo ng'olyot koyoche kesoman ng'weny sikikuyo. Ngunon makosa kora nemiten en kiboitinik chechang kosomoni ng'olyot agenge ak kotwalda kwo kit age komoikuyechi biik kit nekisib. Kole kimwochi Kamuktaindet en ng'alechu ng'atutik 10 Israel amates alak yeityo kosirchi koik oeng chelebelen ako kokonon. Ngunon ile chito motinyegei Musa ak ng'atutik ko chito nekokikoi ng'atutik 10 koipchi Israel ko king'o? Ko ki Musa. En 23 kenoe amune sikokimotokong'alal Kamuktaindet ak Israel. Mwoe kole kingokas kutit nekimong'unen mesundeito yekilole tulwet orikyon anyun koboto bounikab ortinwekwok ak boisiekwok. Kikirikyi Musa Israel ak kolenji nee? Ak kole okero koiborwech Kamuktaindet netoror Kamuktaindet nyolilindanyin ak etunotenyin ak kakekas kutinyin komong'unen maat. Kakenai raini kele ng'ololchindos Kamuktaindet netoror ak chi akosob. Ak kotestai Musa kobwotyi Israel kit nekeyaak kekonu ng'atutik 10 ak kotestai kole kalyan anyun sikebekun amun iwokwech mayo ngot kekas kokeny kutitab Kamuktaindet netoror Kamuktaindenyon kebeku. Ak kotestai kole chi ng'o en biik tugul chekikokas kutitab Kamuktaindet nesobe kong'ololi en maat kou ye kikikas ak kesob. Ak kole kile nee nekisom biik? Kimwochi Musa kole irikten inye sikas tugul chemwoe Kamuktaindet netoror Kamuktaindenyon.
yeityo inyon imwowech tugul chemwoun kamuktaindet netoror kamuktaindenyon sikekas ak keyai. Nikas en yon chekitupche ko arorugei sirutik komie kotok kindakitestai kikekonu ng'atutik. Kiko kamuktaindet ng'atutik, ngotore ng'atutiet nebo 10 ko kakotikta Israeli koloekitun en tulwetab Sinai. Ko king'et Israelichu kosom Musa kolenji mate kong'ololwech kamuktaindet, ui sibong'alal ak inendet sinyoimwowech any ng'atutik amwaun tugul sikobit kekas ak keyai. Mokile kiko kamuktaindet ng'atutik 10 kityo, kiko kong'et kosom biik kole matakotestai komwa alak amun kiorokeso Israel. Kinai Israel kole makimukoksei kong'alal kamuktaindet ak biik amabeku biik, kobaten any maat kimwa kole borech mait kosom Musa koba kong'alal ak kamuktaindet en tulwet akoib ng'atutik tugul. Kingeker koketigei yon. Kamwa en mut komie koketigei yuton kole Musa kiatonon en kwenung'wong ak kamuktaindet toror en betunoton kikekonu ng'atutik 10 sioborwok ng'oliondenyin amun kioyweisie amun maat ak kimaotokoste tulwet akolenjo kokoyai ng'atutik 10. Ko ngoite koitetab 23 yu kotogu kele kole kingokas kutit nekimong'unen mesundeito yekilole tulwet torikyoni koboto bounikab Israel ak boisiekwok ak kole okere koiborwech kamuktaindet lilindanyin ak etunotenyin nekakekas kutinyin nemong'unen maat. Kakenai raini kele ng'ololchindos kamuktaindet netoror ak chi akosob. Akomwa Israel any kole kalyan any sikebeku amun iwokwech maiyo. Ko en 27 kosom Israel kole Musa rikten inye sikas tugul chemwowech kamuktaindet netoror kamuktaindenyon, yeityo inyon imwowech tugul chemwoun kamuktaindet netoror kamuktaindenyon sikekas ak keyai. Kotestai en 28 kole kikas iman kamuktaindet netoror ng'alekwok. Somoni kosom Israel kole komatakong'ololchi ichek kole kikas kamuktaindet ng'alekwok yoton kiong'ololwon akolenjon kilenji kamuktaindet Musa kaakas ng'alekab bichu chekamwaun miachen tugul. Akolen 29 katamie anyun ndatinye kotugul muguleldo neu noton sikoywean akorib ng'atutikyuk tugul. Maleyu ng'atutik 10, ng'atutikyuk sikomyeit en ichek ak en lagokwak akoi. Akobo kole kamuktaindet Musa kora ui anyun ilenji owekyingei maisekwok. Ikose chekitupche en yon ile kingosom Israelik kole matakong'ololchi kamuktaindet kobaten kosom koyokto Musa bakong'alal ak kamuktaindet sinyokomwochi ichek ng'atutik, ko kiyan kamuktaindet kole mayach ng'alechon owekyingei maisekwok. Akolech kamuktaindet any Musa kochome any kotinye bichu muguleldo sikobit korib ng'atutikyuk tugul sikomyeit en ichek ak lagokyok. Ko en 30 yu ko kakiyokto Musa bakolen lagokab Israel owekyingei maiset akolenji any en 31 akotonon inye en yu ami siamwaun tugul konetisosiek ak kirwogutik cheineti koyai en emet neokochini. Orib anyun sioyai kou yeking'ata kamuktaindet netoror kamuktaindeng'wong amomaste obetai anan katam. Akotestai Musa kobwotyi Israel ng'atutik chekiyang'at kamuktaindet. Ko en yon chekitupche kit nemobo iman kemwoi biik kelele king'at kamuktaindet ng'atutik 10 kityo. Akot iman biik chelele ribe ng'atutik 10 kityo koribe kityo ng'atutik 10, moribose ng'atutik 10 icheket. Tokekere kora akot en tuguk chechang, akot kingoyome Setani Yashua ko makele king'alalen ng'atutik 10, kimwa ng'atutik chemi bukuit nekisire Musa neboru kele bo maana ng'atutik tugul chebo kamuktaindet. Asome kora chekitupche keker en kitabutab Komong'u kurgetab 19 kingikochin Israelik ng'atutik. En Komong'u kurgetab 19 koitetab 1 aketestai kenyoru ng'alek chemwoe kole kiit anyun biikab Israel surkwen nebo Sinai en arawet nebo 3 koboen komanda en emetab Misri. Kingakoba en Refidim akoit surkwen nebo Sinai komungso en oloton ak koteben ye katokyigei tulwet. Kitokosta Musa ak kwo olemi kamuktaindet ak kikur kamuktaindet netoror inendet en tulwet kolenji mwochin kouni kotab Jakobo ak kimwochi biikab Israel ilenji kioker kit ne kiayochi Misrik kou ye kiakesenak kebebaikab kipsichit amutwak obwonjon. En noton anyun kotokasit kutinyun
iman ak korib koyomisenyun oegu anyun iman en ane chamanikyuk cheitobonotin en biik tugul amun nenyun ng'wony komugul. Oegu en ane laitornatetab tisik ak bororiet netabanat chu ng'alek chewendi imwochini biikab Israel. Kinyo anyun Musa kokur boisiekab bichoton akotetyi ichek ng'alechoton tugul cheking'at komuktoindet netoror inendet. Kiwol biik tugul en kibagenge kole kiyoe choton tugul kamwa komuktoindet netoror kiipchi anyun Musa komuktoindet netoror ng'alekab biik. Ak kilenji komuktoindet netoror Musa anyonjinin iman en boldet netui sikobit kokas biik yong'ololun ak koyanin akoi. Kingomwochi Musa komuktoindet netoror ng'alekab biik. En tisap chu chekitupche ak sogol kikokikosen tisap ko ki Musa ki ine ibu ng'alek chebo biik komwochin ako ibu ng'alek chekomwochi komuktoindet konyokomwochi biik. Ko en 19 koitetab sogol ko kamwa ng'olyot neyoche kikuyen komie. Kakimwoi Musa kelenji anyong'ololun kokose biik. Nasoman oketyi komie. Kole akilenji komuktoindet netoror Musa anyonjinin iman en boldet netui sikobit kokas biik yong'ololun ak koyanin akoi. Kingomwochi Musa komuktoindet netoror ng'alekab biik kang'alal inei komie kole nekiking'ololchin ot kemwoe ng'otutik 10 ko kimoko Israel direct kobaten kikimwochin Israel kobun Musa. Nyolu itesoman chitugul yoniton komong'u kurgat 19 koitetab sogol ko kakimwoi Musa kele ong'ololun kokose biik ak koyanin. Ong'ololun nee? Ong'ololun ng'otutik 10. Sikere amune ng'otutik 10 kemwoe kele amechorse, king'ololchin chito agenge mokile Israel amochorse. Ko ng'o chichoton nekimwoe? Kimwoe Musa kele amechorse lakini ng'olionoton kwendi baka Israel kele Israel nekakirat Musa kochorse kokakobut ng'otutiet akoipchin hatua kali. Ibwat betutab Sabato irib itaban kimwoe Musa kokose Israel sikiyan Musa kele kiboitiot nebo komuktoindet. En 10 komwoe kole kolenji komuktoindet netoror inendet chorchingei ui ole mi biik iyanyiny ichek ra ak mutai ak ingomwet ngoroikwak. Ngochopgei akobo betut nebo somok amun chorchingei komuktoindet netoror tulwetab Sinai en betutab somok en taitab biik tugul. Kamwa en 9 kole anyong'ololun kokose biik ko kamwa kole en taitab biik tugul. En 12 kole tilchin biik kole iboch ak ilenji oribgei si motokoste tulwet anan otwa kiwotet kibore agetugul netinye tulwet. En 14 komwa kole kichortagei Musa anyun kwo ole mi biik kwo kwanyiny ichek ak kimwet ichek ngoroikwak. Kilenji biik ochopgei ongen betutab somok amatkorikyi chi kobokoriot. En betutab somok anyun ko kakoech kobit tulosiek ak olyelosiek kilach boldet netui tulwet ak kimi pcheetab iriaget nechekot kibotonso biik tugul chekimi nganaset. En 17 kole kiindochi Musa biik ak komut komong en nganaset koba kotuiyo komuktoindet. Kiba anyun biik kotononien tulwet kel. Kiiyeni tulwet komugul nebo Sinai amun kichorchigei komuktoindet netoror tulwonoton en maat. Kitokosta iyetanyin neu nebo maat neo kot ak kibotan tulwet missing. En 19 kole kingotesak pcheetab iriaget kwo barak missing kotwek Musa keren 19 kotwek Musa ak kiwolchi komuktoindet inei en tulwet en tuget. Ikose ile neng'olole ak komuktoindet ko Musa kosib kotwek Musa kowolchi komuktoindet. Kotko kimokotinye boisiet Musa nebo maana kolyan kilyan motwek chito age. Kotestai en 20 kole kichorchigei komuktoindet netoror tulwetab Sinai barak ak kikur komuktoindet netoror ng'o? Musa kwo tulwet barak ak kitokosta Musa. Yeityo kolenji komuktoindet netoror Musa ui chortengei itechi biik simobut kiwotet koker komuktoindet netoror ak kobek chechang. Ingwanyingei tisik ak icheket yerikyin komuktoindet netoror simabar ichek. Kilenji Musa komuktoindet netoror machamdaat en biik kotokos tulwoni bo Sinai amun kiitechi ilenji onde kiwotet tulwet ak otaban.
En 24 komwoe kiwolchi Kamuktaindet Toror inendet kolenji ui chortengei si otokoswa Karon ako amat kobut biik ak tisik kiwotet kotokos ole mi Kamuktaindet Toror simabar inendet ichek. Kichortagei Musa ak kwo ole mi biik kwo komwochi ne? Amoe keker any inde isibwo. Ko en komong'u 20 any koitetab 1 akoi 17 komwa Kamuktaindet ng'alek tugul. Ko ng'o nekimwoin? Komwoe Musa komwoe kole kimwa Kamuktaindet ng'alechu tugul kole a Kamuktaindet Toror kamukta akotestai amechengjigei kou neking'ololchin en yu ko Musa. En 18 kekose kit nekiyaak simatakotestai Kamuktaindet kokoi Israel ng'atutik. Mwoe kole yekingoker biik tugul kolyelosiek ak tulwet nekiyeni akokas tuletab ilotik ak pcheetab iriaket kobotonso en orogenet akotononso en olelo. Kilenji ichek Musa ng'ololwech inye sikekasin ako amen kong'ololwech Kamuktaindet amun kot kong'ololwech inendet kebeku. Kowolchi Musa biik amoiyweisye amun kanyo Kamuktaindet kotyemak sikoteben taing'wong koiyweisienyin neoiywei inendet asimoyai tengek. Kotononso biik anyun en olelo ak kirikta Musa ole mi Kamuktaindet en boldet netui. Kilenji Kamuktaindet Toror Musa mwochin biikab Israel ilenji kakokerchigei okweken ole kong'ololwok kong'eten kipsengwet amat oyochigei konomonik otesenan akotestai Kamuktaindet. Akoi yon chekitupche kenoe tuguk kiyaak kingekonu ng'atutik kele netai ko kingotestai Kamuktaindet kokonu ng'atutik ko kiorokenso Israelik mising akolyanak kotiktagei koloekitu koba olelo akosom Musa kole emete ng'ololwech Kamuktaindet amun borei imai lole. Ko kingosom Musa Israelik kole matakeng'ololchi Kamuktaindet ichek ko kikas Kamuktaindet akoyan kole ilenjin Israelik koba emaisiek kwak. Yon inyoru ng'alechon en kitabutab nekibwoti kurgetab mut koitetab 23 akoi 25. Kakikas kora kele kingosom Israel ko matakong'ololchi Kamuktaindet koyan Kamuktaindet kounoton akole Musa ngowek Israelik emaisiek kwak akole Musa anyun ng'etun en yu samwou ng'atutik tugul cheibeneti ichek. Kakebwa kitabutab komong'u kora sikekonu ng'atutik 10 chemi komong'u kurgat 20 chekisire Musa ng'atutik choniton chomi komong'u kurgat 20 ko kangesoman en 19 koitetab 9 kokakimwoi Musa kelenji anyong'ololun keng'ololchi Musa ng'atutik 10 kokose Israel sikobit koiywei ichek koik keny akoi keny. Ko kanyokomwa Musa kora en kitabut nebo nekibwoten ng'atutik kingobwotyin Israel ng'atutik 10 nekibwoten ng'atutik 5 koitetab 5 komwa kole kiatonon en kwenung'wong ak Kamuktaindet sikobit aborwok ng'olyondenyin ak konam en 6 kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgat 5 koitetab 6 konam komwa ng'atutik 10. Ko ngunon inimwa chito ile matingengei Musa kiy ak ng'atutik 10 ko keeku chito nebo lembech chekitupche. Asome chekitupche ale yoche kinet kityo tuguk chesirotin. Kou mi ng'olyot neyoche kikuyen. Bukuisiek chekisire Musa ko bukuisiechu. Kitabutab taunet ko kisire Musa. Kitabutab komong'u ko kisire Musa ko komong'u kurgat 20 ko kisire Musa ng'atutik 10. Kitabutab atebetab Lawi ng'alek tugul chemi orit ko kisire Musa. Kitabutab koitosiek ko kisire Musa. Kitabutab nekibwoten ng'atutik any nekanyong'et age kole ng'alechu kakimwa en kimwoe Musa ng'atutik kobaten nekibwoten ng'atutik ko kiibwotyin Musa kokinekit kwo inendet ko kiibwotyin Israel ng'atutik tugul chekeng'at Kamuktaindet inendet sikonet ichek. Neibu koibor konetishonon kele lembeita kobesiet nekiibesio daga ng'atutik 10 ak ng'atutik 6. Okot ng'olyot nekasir en yon kole terchin ng'atutik kou en kasir kole iboru nekibwoten ng'atutik 4 koitetab 13 kele ng'atutik kobo Kamuktaindet. Lakini nekibwoten ng'atutik en yu kobwotyin Musa Israelik ng'atutik bakobwotyi ng'atutik 10. Ko ng'olyot nekamwa daga kora kole iboru nekibwoten ng'atutik kurgat 1 koitetab 1 kot koit 6 kole mi ng'atutik chebo Musa ko ng'olyot nemobo iman amun kainam Musa koarorchi biik ng'atutik tugul. Kainam Musa koarorchi biik ng'atutik tugul en kitabutab nekibwoten ng'atutik tugul kobo netai akoi neletunen ko kobwotyin Musa Israel ng'atutik ne en kurgetab 5 inamen koitetab 6
kokinam inendet kobwotyi Israel ng'atutik 10. Ikere ile materchin ng'atutik 10 ak ng'atutik 6. Musa ko kitinye rusa akonet Israel ng'atutik tugul. Kongoi mising tupchosiek chuk.